san himi August ni som panga sangkhat zakwa somruka puchon thevale pisen nei te inkara an fatlum berata na lo pianga an una upat danin dot chu hetiang hi ani khuang ro sia maleit zakhungi leit sailem tingi leit kap zathanga leit lalrin nei leit lalro thanga leit le lal chan himite anni kumsang khat zakwa somriata lalreng liananen inneyin fa pahni anneya anfa te chu laltlan siama saron veng le wanlal ngai oma saron veng ti anni anat dan kumsang ni somni pahni khan anom samlo awangin damdoina innen tir ania test ti shang ti ani hnuin tb ani ti mu chua ania damdoite thataka ein a tb po mu ani talawani kumin kumsang ni somni parukum tir khan aha ni na chu nai run la in abianga ron popin nai aron la a doctor ten aha tamzok an phoi sak nu in cho mu mala ei theilawin tuiri lamringin huna mang chawa ama hian chaklo lam apan chho zela wangin civil hospital a in entir le in test shang anti hnuwa sinot hospital durtlanga refer ni in grace home admit ania kar ni vel om hnuin ziawm lama pana wangin in lama in en kol turin chwa tir ania in lama hun engemaw chen en kol ani hnuwa zual lam apan le ta ka wangin Juni somni sang ni somni paruk inrin ni khan grace home durtlanga book admit le ania be se na thuk tak kan le nei chungin chan thei alo ni talawa natle she om to lona chatuan rama Juni somni pakhat sang ni somni paruk pathian ni jing lamdar li le minit som khan min lo pan santa ani